Radi se o pojačalima za električnu gitaru. Dakle, cijevnim pojačalima koje koriste elektronske cijevi. Krenut ću sa prvim. Ovo se, inače, što je interesantno, ja kao ljubitelj životinja, nadam se Koraljka da ćete mi za ovo pohvaliti. Ovo je ipak domaće drvo, to je sa ličke strane Velebita, dakle sjeverne strane, to je javor rebraš ili tiger maple. Inače, kremonske obitelji, Guerini, Amati i naravno Stradivari su za svoje instrumente nabavljali sa ovih prostora drvo. Puno slavonskih lutijera, dakle ljudi koji grade tamburice, obožavaju ovaj tiger maple ili javor rebraš. Ono što je interesantno je da ja ne dajem, kao što svom djetetu ne bi dao nekakav broj, nego ime. Ja svoja pojačala, pošto ih nema baš puno, kao ljubitelj životinja, uvijek im dam nekakvo ime. Inače, čovjek koji je naručio ovo pojačalo preziva se Devčić, tako da nije bilo dvojbe kako će se zvati ovo pojačalo. Ne? Dakle, ovo je kamel. Ne? Ta posvećenost detaljima ne radim samo od masiva, radim i od medijapana. Kad radim medijapana, onda idem na nekakvu pokrivnu boju. Ono što mi daje tu inspiraciju sa nekakvim, ako nešto nazovem po nekakvoj životinji, to je naravno dolfin, ne? Onda je dobro da nekako se držim, da tako velim, u estetskom i u stilskom smislu, da je to vezano, da ima nekakvu, kako bi rekao, stilizaciju na tu samu životinju. U ovom slučaju sam išao na tu malo plavkastu boju i ovo je recimo jedna kombinacija koju, ako se sjećate recimo iz 60. godina, perioda kad je Eric Clapton bio sa Blues Breakerima, dakle prije perioda dok je bio u grupi Cream, on je svirao na sličnom pojačalu, to se baš zove Blues Breaker, to pojačalo, inače firma je Marshall. Ovo je nekakav moj sort of, kao verzija toga. Ne? Ono što je bitno reći da u tom nekom svom istraživanju u smislu nekakve komparacije naspram ljudi koji to rade i vani, sam ja pokušao, možda zvuči kao oksimoron, kao da bi rekli drveno željezo, ali u smislu spojiti vintage i modern. U smislu toga da je to jedna stara tehnologija, ali sa nekakvim novim inovacijama. Kao što znate da recimo ja implementiram u sve svoje pojačala takozvanu power scaling tehnologiju koja omogućava da bukvalno 100-vatno pojačalo možete skalirati skroz do 1 W. To je otprilike kao što imate onaj dimer za svjetlo, pa 100-vatnu žarulju možete smanjiti da ona bukvalno bude. Tako da ljudi mogu prilagoditi bilo kojim od koncertnih prostora pa do toga da mogu doma svirati to pojačalo, da još uvijek taj zvuk je kvalitetan. Ne? Isto tako trudim se u samom tom esetskom dijelu da to drvo, osim što naravno lijepo izgleda, ima zaštitu u tom smislu da to samo s vremenom dobije na šarmu i patini, a da nema nekakve degradacije. Ne?